Nongere mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu makuru ajyanye n'ubutabera mbabwire ko Prince Kid uyu nguyu hoza yayobora Rwanda Inspiration Backup yateguraga irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda yasubiye mu rukiko kuburana ubujurire nk'uko amakuru atugeraho muri aka kanya akomeza kubivuga. Ishimwe Dieudonné uzwi ku izina rya Prince Kid yasubiye mu rukiko muri iki gitondo tariki 31 Werurwe 2023 kuburana ijurira nk'uko bikomeje kugenda bigaruka n'ibitangazamakuru bitandukanye. Mu bishize Maître Nyembo Emeline wunganira Prince Kid mu buryo bw'amategeko yabwiye ikinyamakuru cy'akadomo.com koko ubushinjacyaha bwamaze kujurira icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge barwagize umwere umukiriya we. Icyakora icyo gihe yavugaga ko igihe bazongera kuranira batarakimenya kuko ngo gitangwa n'urukiko mu gihe ibyo ubushinjacyaha bwashingiyeho bujurira byo ahamya ko ngo bitarashyirwa hanze. Mu ntangiriro zo kuboza 22 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere Prince Kid waregwaga ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba no gukora imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Urukiko rwanzuye ko Prince Kid w'imyaka 34 agirwa umwere uko nta bimenyetso bikomeye cyane byatanzwe bigaragaza ko ibyaha byakozwe. Icyakora kugeza amagingo angahe ubushinjacyaha bwamaze kujurira iki cyemezo, akaba rero ari nayo mpamvu yasubiye mu rukiko kugira ngo atangire kuburana muri ubwo bujurire ubushinjacyaha bwajuriyemo. Tuvuye kuri aya makuru mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yagaragarije akanama gashinzwe umutekano muri Loni ko amasezerano y'ubufatanye hagati ya leta n'imiryango y'uturere ari bwo buryo bwihuse kandi buboneye bwo kurandura iterabwoba n'ubuhezanguni byugarije ibice bitandukanye by'isi. Imyaka igiye kuba 2 u Rwanda rwohereje abasirikare na polisi guhangana n'ibyihebe byari byaragoje intara ya Cabo Delgado yo muri Mozambique. Igikorwa cyavugishije benshi cyane amagambo atari make yiganjemo kukirwanya, ariko nyuma baza kubona ko bibeshye bitewe n'umusaruro ubuyobozi bwa Mozambique bwagiye butangaza ko byatanze. Leta y'u Rwanda yo yagiye itangaza ko ari amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi ndetse ari nako bimeze ku ngabo z'u Rwanda zoherejwe muri Central Africa. Inama ya 9/2/96 y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano yigaga ku gukumira iterabwoba n'ubuhezanguni, himakazwa imikoranire hagati ya Loni n'imiryango mu turere hamwe n'ingabo uturere dushyiraho mu gukemura amakimbirane yabaye. Ku itariki 28 Werurwe 2023 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yagaragaje ko ubufatanye bw'ibihugu binyuze mu masezerano ariyo nzira yihuse yafasha kurandura iterabwoba n'ubuhezanguni mu byugarije isi. Ati ibikorwa byo kubungabunga amahoro bisanzwe ati byigeze bitanga umusaruro uhagije mu gukemura iki kibazo cyugarije isi. Ati dufashijwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano hakenewe gushyirwaho uburyo bunoze bwo kubikemura hashingiwe ku miterere y'ahantu n'ikibazo. Ati uruhare rw'ubufatanye bw'ibihugu n'imiryango y'uturere nibyo dusanze, ati nibyo duhanze amaso. Yunzemo agira ati binyuze amasezerano y'ubufatanye u Rwanda rwohereje ingabo muri Repubulika ya Central Africa no muri Mozambique. Uburyo ati burihuse kandi butanga umusaruro, ariko bukeneye inkunga zihagije kugira ngo hashyirweho umurongo uhamye w'uko izo ngabo z'impande zombi zumvikanye zajya zikorana. Minisitiri Dr Biruta yanavuze ko icyemezo cyo gutera inkunga ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique zagiye kurwanya iterabwoba cyafashwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi binyuze mu gashami gashinzwe umutekano, ari ikimenyetso cy'uko inzira yashyigikirwa binyuze mu guterwa inkunga y'amafaranga. Yagaragaje ko Loni ikwiye rero gushyira imbere imikoranire myiza n'inzego z'umutekano z'uturere hibandwa ku gusana ibyangijwe cyane cyane nyuma y'intambara n'amakimbirane no gukorana bya hafi n'abaturage. Yagize ati ubumwe bw'abatuye igihugu n'imiyoborere myiza bituma habaho amahoro arambye. Ibi twabyigiye ku mateka ya Jenoside yabaye mu gihugu cyacu. Yongeye kandi kwerekana ko uburyo umugabane wa Afurika uhagarariwemo mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano bukiri ikibazo. Kuri uwo Mozambique niyo iyoboye aka kanama mu gihe Gabon na Ghana biri muri aka kanama nk'abanyamuryango badahoraho. Minisitiri Dr Vincent Biruta yasabye ko Afurika itakomeza guhezwa mu ifatwa ry'ibyemezo bitandukanye, ahubwo Loni ikavugurura kandi igashyira ingufu mu gukorana n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu myaka 2 ishize ibikorwa by'iterabwoba byariyongereye cyane muri Afurika, hamwe bagerageza guhirika ubutegetsi, ahandi hagarukwaho cyane ni muri Ukraine, Somalia, Afghanistan ndetse n'ahandi. Leta ya Uganda iriko irategura kurungika inteko zijejwe gucungira umutekano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo nteko zizoba zigiye mu butumwa bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Ignatius Bahizi aratubwira inkuru y'imvaho.
Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere nibwo amashusho y'amakamyo ya gisirikare y'ingabo za Uganda yafatiwe hagati y'umujyi wa Gisoro n'umupaka wa Bunagana mu burengerazuba bwa Uganda yatangiye guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma ijwi rya Amerika ryaje kubona gihamya ko abasirikare ba Uganda babarirwa mu majana bari bamaze kugera mu kigo cy'ingabo cya Bunagana hafi y'umupaka na Kongo. Mu kiganiro hajwi rya Amerika, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kuraije yemeje ko Uganda izatangira kohereza ingabo zayo muri Kongo guhera kuri uyu wa gatatu. Uwa gatatu w'iki cyumweru nibwo tuzaba twohereza muri Kongo. Manda yabo ni ya ingabo z'uburasirazuba bwa Afurika. Yego. Ifatika no gufatanya na bagenzi bacu muri Kenya gukingura imihanda, gukingura ibice birimo inyeshyamba. Ubwo muzamukorera mu buhe buce bwaho ngaho muri za Rucuro? Uzabimenya ku wa gatatu. Muzajana abasirikare bangana batari? Abasirikare 1000 twasabwe nibo twateguye. Muri iryo jwi rya General Kuraije ritumvikana neza kubera ikibazo cy'itumanaho, yasobanuye ko abo basirikare bagiye mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba kandi bagiye gufatanya n'abandi ba Kenya n'u Burundi basanzweyo, kandi ngo bazaje ahantu hari hasanzwe inyeshyamba cyo kimwe no gufungura inzira zari zisanzwe zidakoreshwa n'abasivili. Kuraije yongeyeho ko igisirikare cya Uganda kizohereza abasirikare 1000 muri kariya gace ka Kongo nk'uko byasabwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Avuga ko ingabo za Uganda ziteguye koherezwa mu majyaruguru ya Kivu kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Mu kwezi gushize yabwijwe rya Amerika ko bari batindijwe no kubona uburenganzira bwo kohereza ingabo. Amakuru tugezwaho n'umwe muri mu mutwe wa M23 wahisemo ko amazina ye adatangazwa, yabwijwe rya Amerika ko ingabo za Uganda zitaje kubarwanya ahubwo zije kuziba icyuho mu turere bavamo mu rwego rwo kubahiriza amasezerano yashyizweho umukono i Rwanda muri Angola arimo guhagarika imirwano. Ngakaba igisirikare cya Uganda kizanarinda umutekano w'abasivili bari mu duce twayoborwaga na M23. Igisirikare cya Uganda kirimo kuja mu karere ka Rucuro mu gihe amakuru avuga ko guverinoma ya Angola ndetse n'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC nabyo byitegura kohereza abasirikare muri utwo turere. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda. Abategetsi muri Amerika batangaza ko irekurwa rya Paul Rusesabagina riri mu bikorwa by'ubutegetsi bwa President Joe Biden, byuko buri munyagihugu wese wa Amerika ari mu ngorane mu bihugu by'amahanga atahukanwa mu gihugu ciwe agahuzwa n'umuryango wiwe amahoro. Ibi byashikirijwe n'abategetsi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho basobanura uko irekurwa rya Paul Rusesabagina ryagenze. Temistocle Mutijima atubwira inkuru y'imvaho. Umwe mu bategetsi bakuru muri guverinoma yavuze ko irekurwa rya Paul Rusesabagina rije ryiyongera ku bandi banyamerika benshi barekuwe mu bihugu bitandukanye bigizwemo uruhare na Perezida Biden n'ubutegetsi bwe. Yavuze ko nubwo byagizwe ibanga ku bwende ariko hari abaturage benshi ba Amerika bacyuwe bavanywe mu bihugu nka Afghanistan, Birmania, Uburusiya, Irani n'ahandi. Yongeraho ko ibikorwa nk'ibyo bigamije gukura abanyamerika mu kaga barimo hirya no hino ku isi bikomeje. By'umwihariko ku irekurwa rya Rusesabagina, uyu mutegetsi yatangaje ko ryagezweho nyuma y'amezi menshi y'umuhate mu biganiro bihuje impande zombi. Avuga ko uruzinduko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken yagiriye mu Rwanda mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize rwari rugamije kongera imbaraga mu byari bimaze kugerwaho muri uwo muhate. Uyu mutegetsi yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaramenyesheje Leta y'u Rwanda ko ikibazo cya Rusesabagina mu gihe kitaganiriweho ngo haboneke igisubizo gikwiriye kizakomeza kuba intambamyi ikomeye mu mibanire y'ibihugu byombi. Avuga ko hari umujyanama mukuru mu biro bya Perezida Biden iki kibazo wagifashe mu biganza kugeza ibiganiro bifashe umurongo. Uyu ngo yatangiye kugirana ibiganiro byihariye mu buryo bwa diplomasi ituje n'umujyanama wa hafi wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, byatangiye mu buryo bwo guhamagarana kuri telefone nyuma baza guhura imbona nkubone. Uyu mutegetsi mukuru muri guverinoma ya Biden yatangaje ko ibiganiro hagati y'aba bajyanama bombi byari bigamije guhindura icyerekezo ibyafatwaga nko kwamagana ku ruhande rwa Amerika no gutsimbarara ku ruhande rw'u Rwanda, bigafata umujyo w'ibiganiro biganisha kuba impande zombi zahuriza. Muri ibyo biganiro uyu mutegetsi yavuze ko uburyo bwumvikanweho bwaje kugerwaho, hanyuma Leta y'u Rwanda yemera kurekura Rusesabagina ariko na Amerika yemera kuyishimira iyo ntambwe yagezweho nk'uko bikomeje gukorwa.
Mu kiganiro n'abanyamakuru, undi mutegetsi yavuze ko ibiganiro biganisha ku kumvikana byatangiye gufata umujyo nyuma y'aho Rusesabagina akatiwe n'urukiko gufunga imyaka 25 mu kwezi kwa 9 kwa 2021. Uyu akavuga ko ibiro bya Perezidansi ya Amerika byatangiye gukorana n'umuryango we ndetse n'abagize inteko nshingamategeko ya Amerika bashishikarije impande zombi gukoresha uburyo bw'imbabazi busanzwe buriho mu mategeko y'u Rwanda. Ibyo bigakorwa hagamijwe guhosha umwuka wo guhangana hagati ya leta y'u Rwanda na Rusesabagina. Uyu mutegetsi akaba yashimiye Perezida Kagame igisubizo cye cyiza cyavuye mu biganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika mu kwa 8 k'umwaka ushize. Avuga ko irekurwa rya Rusesabagina ari inkuru nziza ku muryango we, ariko kandi kanaba n'inkuru nziza ku butegetsi bwa Amerika bwakoze ibishoboka byose ngo rigerweho. Mu biganiro byahuzaga aba bategetsi bavuze ko Rusesabagina ubucumbikiwe kwa ambasaderi wa Qatar Kigali azahamara iminsi mikeya nyuma akahava yerekeza i Doha muri Qatar. Aha naho aba bategetsi bavuze ko azahamara iminsi mike itatangajwe ku mpamvu bavuze ko ari izo kubaha ubuzima bwe bwite nk'umuntu buwidegembya akazahava yerekeza muri Amerika. Ku ruhare rwa Qatar muri iki gikorwa, aba bategetsi bashimye akazi k'ubuhuza mu biganiro byagejeje ku irekurwa rya Rusesabagina iki gihugu cyakoze. Bavuga ko ari ibisanzwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora uko ishoboye ngo itahukana abaturage bayo yifashisha igihugu gifitanye umubano mwiza n'igihugu abatahukanwa barimo. Nkibutsa ko kuwa 6 ushize, ni ukuvuga umunsi umwe nyuma y'irekurwa rya Rusesabagina, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko ivanyeho icyemezo cyayo cyavugaga ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda yatanze ibisobanuro ku irekurwa rya Paul Rusesabagina. Alain Mukurarinda yavuze ko atarekuwe kubera igitugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda. Avuga ko irekurwa rya Rusesabagina ari ingingo yavuye mu biganiro. Rusesabagina yari yakatiwe gufungwa imyaka 25 yagirizwa icaha cy'iterabwoba. Amerika yari yagumye isaba irekurwa ryiwe. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Alain Mukurarinda atangura amubwira icyatumye Rusesabagina arekurwa atarangije igihano. Icyatumye arekurwa atarangije igihano ni ukuba we ubwe abifatanyijemo n'umuryango we, nk'uko abavoka bamuhagarariye muri Amerika babyandikiye